Pozdrav svima i dobrodošli. Drago mi je da ste izrazili želju pa ste došli na ovaj naš susret poliglota u Novom Sadu. Kao što vidite, mnogo manji nego čuvena konferencija poliglota, ali nadam se da će biti na istom nivou, tako malo intimni susret za nas. To su ljudi koji želimo da naučimo srpski jezik ili već govorimo srpski jezik. Želimo da upoznamo ovaj prelepi grad Novi Sad, da se družimo sa Novosađanima, sa ljudima odavde, da malo uđemo u bliži kontakt sa kulturom Srbije, Vojvodine i Novog Sada. Velika mi je čast da je sa nama gospodin Aleksandar Petrović, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada, i dajem mu reč da nas pozdravi na ovom otvaranju. Hvala, dragi prijatelju. Da, evo, izjavu kad sam dao, potrebit ću dve srpske izreke. Prva je, a odnosi se na sve vas, mada se druga odnosi naravno na sve vas. Prva je govori srpski, da te ceo svet razume, a ja kao profesor srpskog, i ja volim i da kažem i kao profesor italijanskog, jer moje mišljenje stvarno dobro, govorim italijanski, što će potvrditi i ostali ovde prisutni, a i vi ste svi jezičari, možete vi da potvrdite naravno. A druga izreka je svuda pođi, kući dođi, a 3 dana, sigurno ste čuli, naročito ovi koji su odavde, a to svuda je bilo već pomenute 2014. godine kada sam obavljao neku drugu funkciju, a takođe uz gradonačelnika Miloša Vučevića, koji danas, evo, obeležava 7 godina kako je gradonačelnik Novog Sada. Tad je bio veći, impozantniji broj, oko 200 poliglota, ove godine se malo smanjilo. Ja u izjavi kad sam dao, nisam rekao da je konferencija, rekao sam da neka podkonferencija, da se ne naljute, pošto je centralna konferencija ove godine, koliko sam razumeo, u Fukuoki, 2019. godine. Bitno je 2014. A da se vratim i na onu izreku srpsku, svuda pođi, kući dođi, a to svuda je bilo i Budimpešta, i New York, i Reykjavik, i Solun, i Ljubljana, i ponovo Novi Sad. I to nam govori da ste vi ovim gradom zadovoljni, da ste vi gostoprisno zadovoljni, a te 2014. godine, isto sam imao tu čast da govorim, nisam znao, ali sam priželjkivao da će Novi Sad biti evropska prestonica kulture, pošto smo aplicirali tada već, a i zvanično aplicirali oktobra 2016. godine, kada smo ih saznali da ćemo biti evropska prestonica kulture, a u međuvremenu i u novembru mesecu je odlučeno da Novi Sad bude omladinska prestonica Evrope ove kalendarske 2019. godine. Rekao sam nešto manji broj da će biti vas prisutnih, ali mi je drago što mogu da pozdravim goste iz razvijenijih zemalja nego što je Srbija, to je Velika Britanija, to je Poljska, to je meni vrlo draga Italija i posebno pozdravljam naravno moje prijatelje iz Italije koje sam imao tu čast da upoznam. Da ne bude zabune, pozdravljam sve ostale, naravno, i posebno naročito iz zemalja susedstva, to je Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Crna Gora, i sve pozdravljam naravno koji su došli u ovaj naš lepi Novi Sad. Ova konferencija ima radni naslov Jezički mostovi i simbolika je tu više nego nesporna. Novi Sad je doskoro u šali, pa i u zbilji, su govorili da ima više mostova pod Dunavom nego iznad Dunava. Sad to više nije tako, je Novi Sad vođen odgovornom, mudrom, vispenom politikom kako našeg predsjednika, gospodina Aleksandra Vučića, tako i gradonačelnika Novog Sada, gospodina Miloša Vučevića, i mi smo nove mostove, stare porušene mostove, zločinačko NATO agresije 1999. godine obnovili, i ne samo to, mi ćemo u vrlo bliskoj budućnosti neke nove mostove, ne metaforičke, zbog vas je tu metafora prisutna, nego u realnosti nove mostove obnoviti, ne toliko gabarita, ali ni najmanje manjeg značaja, koji će povezati ljude i sve one ljude koji kroz Novi Sad, u Novom Sadu žive i sve one koji kroz Novi Sad prolaze. Ja vam želim
ovaj predstojeći vikend koji evo počinje danas, da imate lepa predavanja, značajne predavanja, bitna predavanja, oni koji su se prvi put upoznali, videli da se bolje upoznaju, da prenesete kad odete u vaše domicile, u vaše matične zemlje, lepa iskustva, a ne sumnjam da ćete ponovo steći lepa iskustva, da se ne bi vratili nakon 5 godina da vam u Novom Sadu te 2014. godine nije bilo lepo, da vas moji sugrađani, a ovo je moj rodni grad, nisu tada lepo dočekali. Želim kad se vratite, da sve najlepše pričate o Novom Sadu, jer to Novi Sad zaslužuje, i u neko buduće vreme, a to može biti i sledeće godine, poznavajući mog prijatelja Emanuela, kako je uporan, kako je istran i kako voli ovu zemlju, podjednako kako ja volim Italiju, tako on voli Srbiju, ali ja nemam nameru da konkuriše za italijanski pasoš, a on ima nameru da konkuriše za srpski pasoš i to ću mu ja pomoći svesrdno da dobijemo još jednog građanina ove naše lepe zemlje. Ajde da se neko odluči iz manje razvijenih zemalja da dobije naš pasoš, ali iz Italije, to je velika čast. Velika čast za Srbiju, velika čast za Novi Sad i velika čast za mene što sam ovog jednog divnog momka upoznao i kada mi je u februaru došao u gradsku kuću u kabinet, nisam se ni malo dvoumio da mu organizujem i mislim da sa nekim svojim autoritetom i nekim kredibilitetom i dignitetom koji imam u gradskoj vlasti i samim ti kod gradonačelnika, znači mog kućnog prijatelja, uspeo. Želim vam još jednom ova 3 dana da se lepo provedete u Novom Sadu, da još više savladate srpski jezik, a proverit ću ja kao profesor srpskog sledeće godine, ako ponovo dođe, a vi možete slobodni Italijani da proverite da li je moj italijanski napredovao sledeće godine, želim još jednom krajnje toplu dobrodošlicu i da uživate. Hvala.